Dobar dan, dame i gospodo, dragi moji pacijenti, ja sam dr. Evil Mozak Satanović, za one koji ne znaju. Vi koji znate, super, za vas bez sarkazma. U prošloj epizodi sam objasnio, otkrio tajnu kako mladi muškarac, stari muškarac, mladi muškarac konta koga da izabere kao partnera u životu, a stari koji je već najebo da vidi u stvari da li je najebo ili je to samo njegova paranoja, ali većinom se skonta da je najebo, ali ovo je veoma dobar bio tretman da čovjek otkrije, barem da zna na čemu je. Ok, to je bilo za muškarce, sad ćemo imati za žene. Kako? Sad, ja ne pričam o vama iskusnim kurvama koje ste iskusile, sve znate kako to ide, znate šta je slabo, šta nije slabo. Da objasnim ja kao muškarac sa muške perspektive. Čega da se vi čuvate ako ste u razvitku, upcoming, sponzorše, kurve, pičke, materne, drolje. Ja vas obožavam, to nije disrespekt, ali to je ono što jeste i tu vi morate to da prihvatite da bi mogle da idete dalje, da evolvirate u veću kurvu. Znači, nemojte se oslanjati na šta ja pričam. Ali me poslušajte, mislim, ništa negativno, ovo je sve pozitivno ostalo. Check it out. Prvo, on, ako je obučen non stop u košuljicu, on je već u startu feminiziran. Razumiješ? S takvim čovjekom lako. Razumiješ? Taj je 100% neslušani punk, ni rock, taj čovjek nije rebel, taj ne razmišlja, taj nema šanse da je reper, njemu se rap gadi zato što je to nešto premuško za njega, on gleda to kao slabost, a ne zna da je on slab. Znači, to je prvi stupanj. Onda, nemojmo nikad pokazati svoju slabost. Ako mu pokažeš svoju slabost, onda će onakav slab da malo dominira s tobom. Tako da ga ćeš, eventualno njega sve jedna pička slomi, da što je on pička u duši, ali uzet će ti više vremena, znači sjebi ga odmah u startu. Ne daj mu da se hrani, ne daj mu narcissistic supply, zato što i moron, kreten, pička ima ego, ima različiti stupnjeva ega. Doćemo do egomanijaka. Znači, to je dobar znak u početku. I dobar tretman, dobar uvod, intro, razumiješ, u tu neku zlu vezu koja vas zanima, očigledno. Kad idete negdje, on, ako je pravi egomanijak, razumiješ, on će te prvo pustiti da radiš šta god hoćeš. I onda on zna tačno kad će pritegnuti, a u tom vremenu dok si ti opuštena, on će skontati ko si ti i kako s tobom. To je egomanija kao ja. Znači, ako vas sad recimo bilo ko od muškaraca posjeti na ovakvog jednog spikera, ovakvog jednog čovjeka, bježe od njega zato što ga nećeš zajebat ćete 100%. Čezne da te zezne, samo je pitanje vremena. Zato što zna ko si. Znači, stay away from guys like me. Ovakvi muškarci te ne zanimaju. Ako hoćeš da budeš sponzoruša, da budeš... Mislim, mi smo džentlmeni, ali mi ćemo te tretirati. Potrošit ćemo i $500 na tebe. A na kraju svega kontaš pa da sam jebavao prostitutku za ovoliko vremena. Razumiješ, koštalo me više. Ova nije prostitutka, nije loša pička, sam što je pukla u glavu, razumiješ, jebavao se mi za manje para. Tako mi razmišljam, mi to gledamo kao što sam već objasnio. Znači, muškarac i onda ima posao, on je lojalan, takav je lojalan na poslu, tam njega jebe i gazda, on će uvijek te većinu poče pričat kako ga na poslu jebu, onda to je dobar znak, znači on je taj tip, znači on će čitav život tako da bude, on je naučio da bude submisivan. Onda ideš, udaraš na njega, onda mu, razumiješ, onda istražuješ ga šta voli seksualno. Razumiješ, ako dođe do nekih kinky stvari, daj mu ponekad zato što će to njega uvući unutra, toliko on je još više, tako ćeš ga zdrobiti još više. Znači, to se sve nataloži da on u stvari postane tvoja pička u stvari, a ti si pička. Meni bi bila. To ću reći. Sad nije ovo kontest ko je najveći muškarac, nego pričamo razliku između muškaraca. I kako da lovimo svoje žrtve. Prva, druga epizoda. Pratite. Znači, prvo ga testiraš da te izvodi, prvo ti kreni za novčanik, razumiješ, ako on bude išao za novčanik prvi, ono će da se dokaže, to je dobro, to ono malo još malo muškosti što je ostalo u njemu.
pusti ga da plati, razumiješ, ali gledaj uvijek da ima para, jel ti se sponzoriša, znači, ne mogu ti sad ne mogu vas ja vodit kroz život. Možete valjda nešto skontat, pička vam materna kurve jedne. Zaboravi ovo. Ovo ćemo, nećemo rezati ništa. Ok, znači mora imat para i onda ti njega fino da ti plaća prvo malo pomalo. Nemo odmah da te vodi u shopping. I onakav glup, sjebani, očajan će te provalit. Postepeno. A što više tražiš, a njega se mu više daješ. I on je gotov. Razumiješ? I onda je pitanje vremena. Razumiješ, onda ga počne malo ljubomornim praviti. Ali ne puno, sada te ostavi ili da te ubije. Razumiješ? Zavisi, ima jebeni ili ljubomorni muškaraca. Sam pazi se, ovo je sad malo triki, razumiješ? Vi ste sve punoljetne, odgovarat ćete za side efekte od ovog tretmana. To je sad na vašu dušu, ili glavu, ili univerzum, kako god vi to želite da labelujete. Znači, pare mu polako, a mu daješ. Onda on, znaš koliko ja znam. Zaljubi se u striptizetu, razumiješ? I onda ona se jebe u njegovom stanu koji on plaća, a on se penje preko balkona gore. Da vidi šta ona radi. Rizikuje svoj život u ghetto buildingzima, oni zahrđani gelenderi, kako se zove, one ograde, pičke materne. Ja ih znam puno. Razumiješ, ne baš takvi, ali pun kurac sam upoznao. Pa zar ne zvučim da znam šta pričam. Zato što i vi kurve mene okružavate i te i takve kurve, samo što ja se s vama ženskim kurvama podružim ponekad, a s ovim se nikad ne družim. Razumiješ? To je to. Znači, i onda, ako ima kuću, ako ste u Kanadi, recimo Kanada, ako ste ovdje u kući, barem 6 mjeseci bude dobra sa njim tu, prijavi se na njegovu adresu, poslije kad se rastanete nakon 6 mjeseci možeš mu pola uzeti, još ako te jednom udario možda dobiješ i sve. Znači, predivno za vas kurve, super. Kad mu uzmeš kuću, ali ako nećeš baš da imaš ništa sa njim, onda nemoj imati djece, samo protection, reci baby we wanna be ready, vamo tamo, znaš, nemoj odmah da ti napravi dijete, onda si ti povezala sa njim. Tijela ne tijela. Razumiješ, a ne vjerujem da si tolika kurva da ne voliš svoje dijete i da ne voliš da dijete ima oca. Malo je takvih kurava, morate priznati. Ili malo više, ali nema veze, nije ni važno. Nadam se da nisi jedna od takvih, da niste jedna takve, to su najgore kurve, ali ja vjerujem da su ti takve najbolje jebu, zato što njima je ono sve, nema, ništa im nije sveto. Onda, kad ste to skontali, kad ste imali jednu žrtvu, ti do svoje 45. ako se dobro hraniš, treniraš, ako imaš dobre gene, ti će izgleda kao bomba. I do 50. Razumiješ? I onda ti si od ovog naučila, onda od ovog nadograđuješ na drugo. I na treće i tako